Dakle, ujutro sam ni za šta, ali zato imam muža koji mi skuva kavu, pa mi digne tlak, kavom, meni kavom digne tlak, da se razumijemo. I onda tu postoje konzultacije kao vlada, nas dvoje smo kao hrvatska vlada, vrlo složni i potpuno nerazložni. U spizu ide on, ali ja sam to sve nekako tako izmiješala, pa ispada u knjizi da sam ja neka velika vritnica, a nisam uopće. On ide u spizu, on ima onu kako se zove, na kolica, mi to zovemo fifi. Onaj fifi što se vuče, što se u njega natrpaju ove glitve, verdure i tako dalje. Dakle, on ide u spizu, mene kad mesar recimo vidi, on mene pita, ali je profesor u bolnici? On mene naprosto ne prepoznaje, doduše ne prepoznajem ni ja njega, dva su. Jedan je Vido, drugi je Ante, jedan ima brkove, drugi je debel, ali ne znam koji je koji. Ali funkcionira budući da i tako ne moram ići, osim kad je profesor u bolnici. A hvala Bogu da kusnem odrvo nije često u bolnici, odnosno nije već dugo bio.